እስቲ ከዚህ ካምፓስ ተማሪዎች አንተ ተመርጠ እዚህ ቦታ በመገኘት ደስ ብሎናል። እስቲ ያመጣውን ግጥምህን ማንበብ ትችላለህ? Thank you for giving me chance for this poem. የግጥሜ ርዕስ ያለ 04 nothing ቅንጬ ፎር ያለ 04 nothing ፍርፍር ፎር ያለ 04 nothing class ያለ 04 nothing cafe ያለ 04 me hungry you hungry campus students are hungry so but with 04 everything is nice Jinjana is high overdose everything is good and nice this is my poem topic እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ thank you